Anya laki din! Nya pa lang tararamig dam lakay. Sumango ka na. Ay na, nagimas talaga ti panpanangan mo bakay? Katwan alakay. Anya lakit din aya. Ay na tilamadmadlaw mo. Alakit din. Umay ka mga nang. Di kakit maragsakan. Tasaan mo aparikot ti panangan ko. Anya? Lakay. Sangunak matang. Arakupon na. Anya? Kasano ko mga arakupon ka nga, kat nakaluklok magkamatayin. Saanin niyag sabat ti takyag ko na arakupon ka? Anya lakit din ti asawa kaya. Sakman lang ti mga rakop kan ka. Hindi nakarakupon ata diyag mag-angas. Anya lakit din, aya bakit? Lakit din, matukurog talangan. Apay, di nakadi ka ilay o lakay. Kuha ngamin bakit? Amok nagmalmalam ka nagtrabaho di ti balhay. Iso di kan kahit asingain pa no kasto arabi Ay, kasta ka di lakay. Ay na, ay na. Nag-sweet ka matang. Malangarudang maturugtan. Ay na, no amom lakuma. Akasla akla na suya iti tabano bakit kita ka? Oh my God, Marilidia. Mapadapayag jogging. Uray ta na sa papaymet. Kwa maridani ka. Kayat ko kumaa. Ngam isaganak pa'y ngamin ti balon dagiti anak ko. Amangan ngamin numaladaw da. No intun madamdama pa'y nga isaganak dagiti balon da. Maawatan ka, Mare. Ngam kita hamlaeng Ibagak da ito'y ngam di ka kumamasaksaktan. Anya ka di day ta, maridani ka. Sige ibagam lang. Kuwa ngamin, Marilidia, lumukluk magkan. Ang mga numauma nila kay muken ka. Anya, ay namare, adayo ama pasamak dayta. Ay ayatan nakti asawa. Anya lakit din adanag mo aya. Makipanganak pa lang dito balayo tatang. Madamdama agtong niya agawid. Ketwen Wilfred anak ko. Ado pa dyan loto ni nanag mo asidaan. Mapankalatan ni dyan kusina. Ay, agyaman nagtatang. Ang magure ka man. Itaman pa'y amakipangan ka dito balay. Apay, saan ka diyan nagluto ti asawa? Sigurado nakaluto itan ni Lydia tatang. Amang nunangan pa ikit din akadwa na dagiti ubeng. Kay, apay nga ron nga umay ka pa'y lamakipangan dito ingay. Ito na imas ti pa nagluto ti asawa. Wan tatang, amok day ta. Iso nga ron nakalukluk magayin. Ay na, makasuya tatang. Anya kita makasuyan ako nam. Kitpud no matatang. Kaslaak nasuya iti taba makakit-kita iti nakalukluk nga asawa. Ay na, nagrigat lakit din aya ang maisuot ti badaw. Lakay, tulungan nakman ang mangisuot ti badaw. Ay na, nagrigat nga min tinalukmag bakit? Ay, anya lakit din aya. No nagriga mga mintag pakutaw. Ken may jakon masangot ti mapan ag-ehersisyo. Gapo taas asikasun kayo magkadagiti anak ta. Ngam ikam kumamot iti oras ti bagim Naglukmag ka una yan. Ang mga high blood kan. Nanyalakit din adanag mo ay alakay. Adayo ama pasamak dayta. Adayo ama balo ka. Ay sus, di pala makaritnamot ito naglukmag nga asawa. Mailiw ako na yan kan ka. Ay na, day takot ti kayat kukin ka, Alma. Ay naglailo ka. Talaga nakapimpintas kan nagseksi ka. Katwan sana kasi ti asawam alo siyang. Binaybayan na ti bagina. Gapo siguro taadakan nga asawa na. Ngam di nalaam mo. Naumakan. Gapo iti kinalukmag na. Ay, isang ta na pagsaritan day ta. O may kaman kiti. Ay. Papaps! Inakikuyod, Wilfred. Madlaw talaga. Mailiw kan kanya. No ka di day tangayin bagam, dani ka balasang kao. Wen, Tata Daniel, nakita ka mismo. Simrek ni Wilfred iti dagus ni Alma idi rabii.
Imbagak da ito'y kada kayo ta sabali ti atap ko. Ang mga nuad da kalukwan nga aramidan ni Wilfred. Kaasi matigayim ko no bilang. Lakit din ti anak ko. Kunak ano mang rabrabak lang iti kunana anasuyan ken ni bakit na. Anya? Nagrabaw matanday ta arason no bilang? Uwin nga raw. Ay bayam palasang ka. Palutputak ti anak ko no pudno ti atap mao. Ngam ni di wala kumandakdakamatin kan kuana, asak tinangidanon kada kayo, tata. Amangan nga minugumura kanyak. Bayam. Jak to ibagbaga sika tinakaibaga kanyak iti amen. Naimbag arabi iyo tatang, umayak man. Nay, sika magayam Lydia palasang ka. Sumrek ka. Agyaman ak tatang. Ala, agtugaw ka pa ay. Kanya ka diti masapol mo balasang kao. Apay arab-rabiain kat imalatiw ka pala dito'y balay. Kuwa nga min tatang. Amangan mo't no adda dito iti asawak. Awan pa'y nga min katrabiin. Amangan kunak no imay manen nakipangan dito'y balayaw. Anya. Ay, pasensyakan palasang kao. Ngamawan dito iti anak kao. Saan nga imay dito? Apay, sana nag-text ka? Saan nga rod tatang? Madanagan pa'y kit din. Ay nanap-napanan nga tanday dya tao. Malabay amon. No may dito'y balay, ibaga kasapsapulam. Ay agyaman nga rod tatang. Sige nga rod. Agawid ako. Tawan kadwa dagiti apo ko yung ije balay. Dito'y kandagus ko amaturog, Wilfred. Ay, saan Alma? Naskin nga gawid tamasapol dakdagitan nakong. Anya lakit din ti kastoy a sitwasyon ta. Kayat ko, numabalin. Kat dito'y kanya agnaed. Saan pa'y nga ita, Alma, honey? Bayam, dumanon tumatla siguro da ita. Kanon to pa'y ngay. Inton mao makaunayan iti asawam, akasla piggy bank. Ay, isik kamat. Malang arudahin. Agpakadagon. Umayak tumanayin. Inton sumarunong a Domingo. Naimbaglaki din. Tada tulbog ko diti balay. Saanin ang masapol nagtuktukak pa na. Naggapam lakay. Aha! Inururay ka si mangpat. Madanaganak. Gaputan nala daw ka nagawid. Nakariin ka pa? Una, inururay ka nga rod. Malaing ka mga nun. Nakadasar ti makan ije lamisaan. Kuha nga mahin, bakit? Nangan kami ni opisina. Nag-overtime kami. Naladaw ka nagawid. Ala, hinta maturugan. Rabi iuna yan. Sigurado ka, nag-overtime kayaw. Uwan bakit? Anya laki din aya. Mamati ka di kanyak. Ala, intaki din. Maturog tan. Nasaya tay may ka dito'y balay anak kao. Napatag ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya ka di day tatatang. Adda na alingag kao maipapan iti madingar aramidam. Adda ka no babae asiksay akasinsin narakmaw. Pudno ka day. Kuwa tatang. Awan kinapudno dagita nga gwarwaras maipapan kanyak. Jak tumarami day ta. Agpaisaw? Uwan tatang. Pudno ti bagbagak. Asino mo't ayatin nagsiding ti dila na. Anang ipadamag kada kayo iti kasta. Ay ibagam kanyak ti pudnaw. Mariknak nga gululbod ka anak kao. Anya laki tin ayan ni tatang. Daytoy lang ti maibagakan ka anak kao. Agpanunot ka iti nasayaat. Gapo tadakas ti manggulgulebe ti asawa. Nood na di mo magustuhan iti asawa, may kakasaritam. Saan akasta nga agaramid ka iti kalukwan? Naglukmag ngamin una yun ti asawak tatang. Kasla taba ang makasuya. Nasuliso ka kinalma. Makitam, di inaklon mo mulaang. Ay na anak ko narabaw day tarasaon tapnulukom ti asawam. Nasingpot ni Lydia. Saan nga agtagtagare nga urewng ungtam? Sa italokwam ki dain? Ay, saan ko akanunungan ti kastangar aramidam anak kao? Makitam,
Adda nagbaliwan ti pamagim, iti kanayon mo nga isusurot kanyak amapan ag jogging. May mayat matlaeng no mailing it tayo dagiti daduma ataba iti bagi tayo. Wen nga rod, madlaw ko akas lalimag antibagay. Kan binawasak pa yung tisigod akaado ti kankana. Mayat day ta, Lydia. Agpasiksika, tapno di nakaisukat ti asawam. Ay, anya lakit din na ya. Apay nga agrungaab ka maten. Nga mahin, amo kunday ta nabayag. Sa anak lang nga nagtagtagaray, tapno awan rire. Ngam nagsakit kaya maridani ka. Nasuyan kanyak ti asawa kakasla nasuya iti taba. Isungarod asaan mo nga itulok nga isukat na ka ti asawam. Paneknekam akabailam ti agbalin a mas sexy pay ngam iti paglulukuan ni Wilfred. Anya lakit din na ya. No nagimas tumangamin ti mangan. Ngam sigay. Manipod dita, agpasiksi akaun. Saan ama pala ngay sukat nak ti asawak, gapoy tinalabas sa kinaluumag ka. Sige lakay, anak ko, ituloy yulat ta timangan. Ibagay yulat ta ano, anya ti masapul yo, tayawat ka. Nay, nalpas kan anangan, bakit? Nagbasit matantikin nan mo? Kuala kay, nasuya ak ititaba. Anya, kasano ko maanasuya ka? Kat saan mo't atabatisidan? Ay, kayat ko asawan lakay, nabsuga ko. Malakit din. Mangan kayo latta kadagiti anak ta. Nakaskas tao. Abasit ti kanan ni Lydia ita. Mala, agar mo sarkakit din lakay. Ay, kayat mo, ta itimplaan ka pa'y iti ka pa'y. Ay, saanin bakit? Ituloy mo kit din ti mangan. Nalpasa nga ro doon lakay. Intun aldaw manen ang mga anak. Maturog tan lakay. Amok, agpadataan na banog iti trabaho. Timalikod ka matin kanyak, bakit? Wala, takas tamot tentar aramidom. Saan ka day? Kunam adin akon kayat asingaan no kastoy arabi eh. Lydia, bakit? Madanagan akmay. Iti makikita ngar aramidan. Nagbasit launa yan tikan kanan tunggal pinangan. Anya lakit din ayalakay. Idi adutikan ka na, masikuran ka. Itamot nga rod ta binawasa ka, masikuran ka maglaang. Ay, di ka mo't mahuawatan lakay. Lydia, bakit? Di mo ko maunay tag-diet Ang mga dada ka sa mapasamakin ka. Ay, nakakaasim ton kita nagtano kasta. Oray tadamot jay sexy pangisukatam kanyak no bilang. Amom na ita, bakit? Nabayagay na makadkadlawak. Ngamjak lang amin kayat tiriray. Iswa sa anak lata na nagsasaw. Namwak pa yan nasuya kan kanyak. Akasla nasuya iti taba. Iso ngay karkarigatak tiyang dayat nga uray na rigat. Ay, pakawanin na kumabakait. Amumot asigo da seksiyak. Ngamga po iti pan nakakumikom ka mga asikaso kada kayo nga agama. Nabaybay akti bagay. Naladaw ana amiris ka. Amasapon latamot nga asikaswak ti bagay nga uray na asawaan na kaon. Ay, pakawanin na kumabakait. Nakunlaapan laang ti panunod ka. Ngam ikarit, makiwin na suwasa kon kinalma. Diyak kaya't ang madadaal ti pamilya tayo. Anya laki ding aminin ay at ti pan nakasuyak. Ngam iniday jay bakit. Urnusin ta kumanti pagbagita. Para kadagitan nagta. Mapakawan ka lakay. Taaklo na ka damat labidot ka. Ngam masakta naklata Nagsakit tinamwak nga inaramid mo. Ang mala, pakawanin ka para kadagiti anak ta. Ang yaman naglaunay, Lydia, bakit? Anya laki din na ita kinalukmag aya. Narabaw arasaon ti kinalukmag. Tapno isukat ti asawa iti adayo asiksay.
Anya laki day. Kadagiti mo't asawa a babae, wano saan lang nga babae. Ikan mo't ti oras para iti bagitayaw, ta para mo't lang iti nasalunat a panagbiag day ta. Ag-exercise tayo mag, kakabsat, kan kontrolan ti ipaunay. Ala, papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Nalukmag nga asawa, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Arlene Gomez. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.